Agero kuna achiari ba primary ya Rompo ire mitongo South Menti ne bagitete maandamano bakiregana na mwarimu munene bakiwa no mwanka umaruke achiari bani bongelete kidomo chukuru ene kinamite amana kinyoto mirbo pwe bombecha mukarigete wa BOM na ugete ne bagitwe kiriro kya achiari ba mutugikare nandatoi Rokererwa naru achiari baskuru ya Rompo primary rere wandini ya mitungu ni bashumerete na mathegenjirene monga kinya gutonya skuru eje aria barigerwe ni bodisi batreta na irasine kana obisine baure na moroto jwa kwingata mwarimu munene obisine eu na achiari babara baure no muthuro jo munene bakiaria ni baugite mathina jao ni mwarimu ujo utegwitithia skuru na mbere ora kwagirite ni undu gote weti na mbere bukuonekana kumareja na nkuru kibakiuga karaga kingaira na mbese egita kwegita na thina ingi bariuga baikagirio skuru na bakarea inde bakiuga na bao baterejaga irio biubanyira na bakiuga no kamwarimu uju etaga kwendirio bira bagwikia skuru na kingi bariuga mwarimu uju no kakugitanga mete ya skuru agiakagia makara na kinya bakiuga munda jwa skuru eje jurane jwa eka 30 jukomborithetwe muntu mwana kigina kiu gotwe wije naragitaga kana kithagira gigitethia skuru atia mundenya jwa skuru jungwa nande tutiona inya no chiringi ekathate utikyo tuona ateruga eru irio ana barabanyira nyakana ga pipi wanu kare ana gakikaga mbara mbeca cia thirikari cia maukuja kwegwa na ja kwandikira na Rompo tutiyejagwa tugura mauku kiarasima irio biratoya ta skuru irio bieto kendagia kira gitei kya grade 9 turakiritwa ithirikari endo athiu kethira ngirije no still no tugwetwa ngirije ukauria ngirije kirathi kina stima kina bioni kina furo kila kitu na desk ni tugureri ngirije irethie ko munda jwe tuka tukwenda kunenkana notice na munda yoyo thenenge tunenga ni muntu omwe na muntu te muciari cukuru muciari wena mwana cukuru kinyajwa munda yoyo atijwana besi cia PTA ute muciari wandiki ara ute mwarimu wandiki muciari ara ngirie wegitwa itako nkoro kine achiari baraba ugete mwarimu ujo munene nare umite mbere ja skuru yao no karegi naona thaiji ari kweja chokete skuru eje na nyuma buru kira nande bakoromba thirikari ukurukia rwangirwa kithomo kumweberia skuru yao na bakiuga bo batiko mwenda Romba skuru ya Rompo etegererwe bwega nuntu au twetererete Rompo kethieta kuthira ana nienge skuru lakini hakuna masomo inaendelea mwarimu batwe kwa iromba rietu tukiromba thirikari tutikona mwana skuru buru numene achiari bane bakirerwo ni bodisi bagitwo kya mitungu na mwarimu uyu arikuya ni baregere kwarerwa niwe inde akiaria mukarigite wa BOM Daktari Dennis na ugete bakuthikira mathina jao na nandi nethirite akiromba rwangirwo chunkoni kwija kuthuja nteto eje kethene uma na akiuga ni ontaire kauma magite bethirite batenganiri na ijo kinyete muthejo okweja nandi through maandamano na nandi nitukuga tukujukia Mount Jau na urito muno na twashoka tona kari ni bwega gikundi kana ndwangi cia uchonkoni ibatere kuthithia uthuthuria kenda bona thina rere gukweyongwa ni iriko itoko ciromba ciombe kugethiria kinyaja ujo cithithia investigation cira cionthi kwendeka aja ujo kenda tumba kuona thina yongwa ere kuma igutuma aciari wa betha bate kunganirwa ni iriku kuma mitungu gicigo mbunge kia South Menti nke report ratito cewero ria kwa rietwa ni mutuge kare